Bocha Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged antimicrobial activity and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a city seat. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Ya fihla nako e ke buang ka yona ke nako ya menkiring e meteng ya ka setana le diwa di etla tsa matlapana hobane ke ha re kena sala ka hlaka re lona ne o le sontso le lebeletse wena mohie motle ka hare ho marangrang ke bua jwalo ka Lesotho Tribune lenaneo la rona e le ka Marits'oaneng mme re kopana tjena re kgahlana sa mesue e le tsileng re le bohare ba beke jwale e le la boraro ha re tle re kene tseo re lokelang ho ditadima letsatsing la ka jeno mohie motle tse go tswelelang tsona e le tse ntjha ke hore lekgotla dipolotiki Democratic Congress DC ka bokgutshwanyane ka kopanelo le lekgotla la dipolotiki leo ba sebetsang le lona e leng Movement for Economic Change re bua jwalo ka meke e diletsweng pele ke mohlompheisi dibe motshobokwane ho hlala lebateng la Thabana Morena ha Democratic Congress yona e diletswe ke mohlomphehi Mathibe Kgothu ho hlaha ka mane ka Qhwadi mme makgotlana mabedi moiye motle a bile le nyeoe eo ba ileng ba e hlahlela lekgotleng le phameng la Lesotho kgahlano le komisi e ikemetseng ya dikgetho matsatsi a ho feta empa re taba ena e ntjha e go fang yona hobane nyeoe ena e bile le pheletso maobane makgotleng a molao a Lesotho mme re tla hopola hore lekgotla la dipolotiki le bitswang BAP e leng Basotho Action Party
le ile la kopa makgotla a Lesotho hore ba iketse metswalle ho makgotla a Lesotho tabeng ena. Ka mantswe a mang ba ile ba bonahala ba na le thahasello haholo tabeng ena eo Meke le DC di ileng tsa etsa kgahlano le komisi e ikemetseng ya dikgetho. Ka hona letsatsing la kajeno re tlo tla re hokahana le mongodi kakaretso wa BAP Ntate Lebohang Thotanyana a ke a re fe dikateng tsa nyeoe ena re ke go tsona. E ka ba makgotla a rona a naha ya Lesotho ha se a etadima ba fumane e le nyeoe ya boleng bofe, mme re tla tle re buisane le yena ka mohala jwalo batho ba le maphathiphathe ntate ba ya hodimo le tlase, mme ba BAP le bona ha se mokgelo ho hang hobane re leletse hore ba bang ba bona ba ile ba kwallwa ke lehlwa ba le kamane ka dithabeng tsa bokgotlong. Letsholo e ntse le lona la boiketo setjhabeng mme le ile ba kwalla ka mokgotlong ka mono ba ka bang ka matsatsinyana, empa ho a bonahala ha ile mona ebile e ka ekare ba tla ba le tse ding hape diboka ka hare ho lebatowa la Matebile ho a hlaka mmoie motle hore ba boetse ba teng kwano hae ba teng tlase, mme re tla utlwa hona e ka ba ditaba tsa bona boemong bona na di eme jwang wena mmoie motle. Re ntse re le ka hore re hle re hokane le Ntate Thotanyana, mme re tle re boele re behe leseding hore re tla boetse re hokahana hape le ba letsholo. Ona jwale se sethala e se le letsholo, mme ntho ha e le letsholo e bolela hore ke mpokaneleng. Monna e mong o nka kwakwa, e mong o nka lerumo, e mong o kwetla sa bole ba tswa ka makgwalo ha o thwe ke letsholo, e leng letsholo la kgodiso ya moruo naheng ya Lesotho. Ba itlotla ba le seboka sa popota mafelong ana hore re lebile a beke ebile e le sa pele se hlahlangwang ke hore ebe matsohong a bona ba tla be se ba tshwere lengolo le bontshang hore IEC e le komiti e ikemetseng ya dikgetho e ba lokolotse jwale kapo ba registerile kapo ba ingodisitse ka molao jwale le komiti e ikemetseng ya dikgetho, mme ba tla be se ba tshwere lengolo le pakahatsang seno. E leng hore ha re bua tjena moile motlo so utlwa hore re bua tjena e le hore jwale ba RFP ba se ba balwa ka bolokolohi ha ho balwa makgotla ho thweng ke a dipolitiki kwano naheng ya Lesotho. Mme taba ena ha e le tjena moile motle ya ho ruta hore tseo tsohle tse bang ba se ba tla ba di sebetsa ho kenyeletsa le yona ene ba qalang ka ena ka seboka sena seo re yang re se lebile. Hona ho bolela hore moile motle ba tle be se hlile ba ka kotlolo ba bitswa lekgotla kapo ba bala hara mekga e teng ho tla kenela dikgetho tsena tse Lesotho le yang le di lebile. Ke ntse re sokodisana mona le Ntate Lebohang Thotanyana, mehala ha e bonahala e sokodisa wena moie motle, empa ke ne ke le ka ho bontsha hore ka mane ka moruong ka mane re tlo betse re hokana le ra diphatlalatso e leng Ntate Shebile. Ntate Shebile o tla ka re fe hanyenyane leeto la letsholo lena la kgodiso ya moruo ho tloha nakong eo le neng le thewa haeba ha re ba le dikgwedi tse pedi tse fetileng kapa dikgwedi tse tharo tse fetileng ho fihlela ha jwale a tla ka re fe hore na e ka ba ho fihlella mona mo e leng hore IEC e se e ba balella ka hara makgotla le mekga e tlotla e kenela dikgetho tsena tse Lesotho le yang le lebile na e ka ba leeto e bile la mofuta ofeng. Re hopola hore moie motle re tle re hokane le yena hobane jwale Ntate Thotanyana e ka re mehala ya hae ya sokodisa, re tle re mo nke ka morao ho Ntate Shebile. Ha jwale re tle re hokahane le Ntate Shebile, re tle re hokahane le Ntate Shebile ha e le mona e ka re Ntate Thotanyana re tla mo thola e ka re tla mo thola Ntate Lebohang Thotanyana wena moie ya kgabane. Re ne re se re tjhentjha mabaka re lata ka mona ka mobuong jwale, empa e ka re ke ena Ntate Lebohang Thotanyana re tla mo thola ha ka fumana mokgwa wa ho tshwara mohala ka pelenyana fela re tswele pele re buisane le yena
re tla dikala hona ka mane ka mokgotlong ka mane ka moo ba bileng le mathata ha ba ntse ba ile ka teng bana ba ile lebatoweng la bobatsi ga ba bona ha ba hlaella lebatoweng le la bobatsi ba le ka modimo ho dithaba ya ba santsane ba le hana teng jwale ba hlaha koduwa ena ya lehlwa he wena mmoitse motle se re tla lokela re mo fete ntate le bua nthotanyana re tle re kgukele wena re ke renke ntate shebile ha jwale ntate shebile ke ra diphatlalatso ka kwano ka letsholong la kgodiso ya moruo yena ke ya re fetsa leeto la RFP ho fihlella ha jwale ya ke ya re fetsa leeto la RFP ho fihlella ha jwale wena mmuye motho ha ile mona ntate le bua thotanyana e ka re ha re mo fumane tjena re kopa re ha mmuye motho go dumella re fetise lebenkele fela re nyeloe le ntate shebile kwa My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Asimo he re o lebohe ho menahane wena mmuhi wa rona ya kgabane wa le sedinyana la rona Lesotho Tribune ka hare ho marangrang ka lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng mohaleng mona re se re ntse re na le ga diphatlalatso ka hare ho le kgotla la dipolotiki ka letsholo la kgodiso ya moruo dipolotiking tsa Lesotho leo ho bonahalang le tetebisa makwala di bope mme re na le ntate shebile ke yena ga diphatlalatso ka hare ho RFP ka lona letsholo la kgodiso ya moruo ntate shebile ga o dumedisa ntate khotso e be le wena kwano Lesotho Tribune ntate ha o be bjalo wena ntate ka khotso e wa telehle ntate re hokahana le wena tjena ka hare ho lesedinyana lena la bo rona ntate hore re elelletswe hore e sentse le phetlo le hlana ho sontso ho bua hodimo le tlase dikanta tsohle tsa Lesotho sepheo ke hobane jwale ho bonahala RFP ena le mmoka ka Sontaha ntate jwale re ne re o ko be Basotho le mehlobo e meng re mametseng fela hore na hanana ha re bua ka RFP ntate re bua ka le kgotla la mofuta o feng le fapaneng le ya mangata le Lesotho lwang le hore na seboka sena seo le yang le selebile se tla tshwarela ho kae e tlo ba sa mofuta o feng se fapaneng le tse ding tse le sentse di ba teng ta ntate wa ka e hlakile taba re le tsolo ntate le tsolo le kopanya setjhaba sa Basotho re shebile ntho e le nngwe fela ntate wa ka re batla hore re nyole moruo ntate re la moruo wa naha o ne o sutlamaneng re nyole le moruo wa motho e mong le mong Basotho ba di ba phelela ho iketla ka hana ena bona
yona fela le shebane le yona ntate le shebile mo fela ha o soka bona dijo ba ka ke sotla o fela ka shela bona ntate na ya bona ya morao le shwa ke na hati le go tla me le bona ntate le ka pela tsotso ya nna ke sila go mo tsana le mo swatsa ba le tsolo e se mo se tsa ona mo go lo go ke re tshetse taba dilo go phela mane mo de re ba le tsaya le gona teng ke le la date se na le mo fa re ke le tlhabiso a diso re be le mo fa re la le ke le tsote na ba date le go tsa ya sa la se na ina o feta ka mo go ke tsaya la tena ya le ke tsona taba tsa gona teng no a re ke ra tsaka ba solta ba ra ba ba go pula ya nna ga ba le go ka tse mo tapi a nna tshakela ke re ke a tshakela ba ba tsana ke wa uka ba di ko le na ditsa ba na la tsama udana ya Mabatooa fa bona go balanga le ha ba ta go fela ya tsaka bona anta uka na tsa tsha bona ba ba ka tsha bona ka mo shaba go ka dale era tendo ka se ba tsena ka sonta ke tsama ke tsolo so ka re tsakula ka go re fa ba sotho a teng ga ba tsena tsa tsona tsena go go re go ta re tsena ka ba teng ga ke ba tlo go ta fa ka rena ka phakala tsa go wa bona tsa tsa tsela sotha le go le batho ba o ka tlo go Jota re pizza ke tla ne o se ke ba o ba bona wa se ya la bona o ji haule ke nye mona o ji ya ba mo se ne kana o ya go flameka one se go plumba ha wa o mo ne ke ba ka ile ba sotho Jota re o re te ke tsona ha ke na o tia ta le ba na wa le ti mo ba fa la bona la ba tia wa ka ga mata tla ta ba ta impa ya ke ga go bona so ye bana be swa tala biba le ku tla mamela ba ta pele ha bana ka ditaba tsa hae go na tsale na yena na go ta re go isa le ba suthu ba ke ba go ke to ta re se ta ditaba tsa setšhaba tsa go ba ke ona fela ka tse ka shasha wa leso la go le ka tse ba ha re ke re utlwe henda de shedile hore na ebe jolo ka o tshore ke seboka se ama hore ke se ama nna ha ka o fela ke reta ke ya ta le tlo sebetsa jwang batho ba e ba tonne le mahlo jolo ka ha ke tshepa hore le lebeletse go seboka sena ebe se atlehileng haholo hanta hona le tlo e sebetsa jwang hangata batho ba e ba lebelle ho utlwa dikoloi tse tla ba lata mane metseng le metsaneng mahala haholo go tlalehile ka gore dibese le sebetsa bang ka lehlakoreng leo la transport ntate le tlhophile go e sebetsa le jwang ana haufinyana le tsebana tse sa go ka a ya tlhalosa se tla ba ka mane ya mane ne mo wa tla magare ke maswetho jona mo se tla ba bona di jale Mabatooa Ts'eho go ba ona ana tla to go tsala go tsitse mo kwa di tabaneng go metsana tsa ona ha go fumana tsitse no ya transport a to ta fumana tsitse transport ya na ma tsula go le bothaba botsa jalo tsa ona a ya digital ni fika go kwa mo no ba rata go se ka ona a ka thusa ka transport no ya tsolo jalo a go tlhoka fela ke hore dithote ga ba le tsarati di tle di kopanye le komiti tsa bona mo no go ba le gona teng ba sentse ba fumane ditaelo tsa bona go tla se tswa ka go bang ka ba no so ba tla ba kgona ba fata taiso ba tla ba tla hantle bona di pala mo la kai kwa yanda ke ona di ba fela mo
Ntate potso ya rona ya qetela ka metsotso e ka bang mmedi fela ke ya rona ha o hetla morao o ka re hana letsholo le la kgodisang moruo ha ile moo jwale le se le bonahala ehlile ba bangata ba le balella hore ka nna ya ba ka dipalo ke se lona le se ka nna ba le pele ha e sa be Democratic Congress kapa mohlomong ho tlo shejwa pakeng tsa lona le DC hore na e tla bonahala e ka ka pelo kena dikgethong e tla be feta e ka letsholo ke efeng ke hore na ntate hana e sena le nako e ka e theuwe le hore na ha o hetla morao tse seng di etsa tse kgolo tse ka re mohlomong ke dikatleho o ka re ke di feng taba ke bona le ngwana monyanyana fela a tlang a tsantana le leno ke dumela le yena tabeng eno Basotho ba tla hopola motho lo ke matita Basotho ba gate o tlola tla ya tsantana le leno a tsantsa e tsa tse ngata tsa batho ba baholo e se tsamaile ka makgethe nta re ntse re bukeletsa dipalopalo tsa botho hobane jwale re kenya marangrang mona ga batla re tlo re tsela hantle ona dinomoro tsa rona di kae empa ke re fela ha ile ha jwale tjenana se go tlile go sekete network 100,000 ke le ba ya membership ka for dintho tse ngodisitseng tse kene ka hara okay ke hore ho ntso hona le difomo tse ngata le bona tse ntse di hloka hore di kenyeditswe ka hara system jwale re tla tlo re bala hantle re tsebe nomoro ka matsamanya e se ya pele se e lowa nomoro le ngodiso lona e entse matha haholo mo hleng yona e potlakile teng e se le ka bona ka maloti boholo ba dibapatsa matsatsing lona a ya ka fumana ka tsela pele fela ka tsela pele fela tati e le ha difomo nyana 10,000 di notto e le se ka fela ha re tsa bona o ka mo ya le mo di ka tsela di tsala di fomo dela di jero ha ga le ka le to ka le to le pila ho tati le di taba tsa bona ke bona ka ntse tsa bona ba malanga bona tsa mo le tsela mo le ai le tsona di mo ke ka reng ka nnete re menyakwe mennetse o reka tata lata tokomane tsa rona la go tlamela le tla mala a ka tishini yanda re tla o tlere tla lata ka mo go tla bona a di ba ba ntate ha o sheba palo ena o buang ka yona e 100,000 ha o e arola ka hore ebe re tla be re Mabatooa ka leng hore ebe RFP e ka ba ka pele ka dipalo e tla lokela hore e kgethwe ke batho ba 5,000 e tla o fa palo ya 20 hona ho bolela hore ka 100,000 ya batho hona ho bolela hore Mabatooa e ka kgona hore e tle le Mabatooa a 20 fela hodima Mabatooa a 80 ho latela dipalo tse leng hore le santsane le na le tsona hona jwale tse seng di kene systeming e leng hore hona ho bolela hore ka dikgwedi tse pedi tsena tse seng di setse pele ho bua dikgethong le lokela hore le lahlele 20 e nngwe hape hore bonyane le be le Mabatooa a 40 kapa ho feta haeba mohlomong ka kgwedi le tla kgona hore le kenya 100,000 e nngwe kgwedi yane e tla namang hape le bele le kenya 100,000 e nngwe e le hore bonyane e tla be le hona le kgonang ho fihlela sane se lebeletseng sa hore ebe RFP e ka kgona hore e buse e le nngwe hona ho bolela hore hlile palo ena le lokela hore le double habedi pele dikgetho tsena di fihla e leng ena ya 20 kapa ya Mabatooa ka bang 20 ka hona ntate hona wa hlaka hore mosebetsi o santsane o le moholo haholo o le tlametseng ka pele ntate ke ne ke re ha ile mona re sentse re a rwana taba eno ya ka o tlo nke mofao ntate wa ka o tlo e shebe hore ha ba sena le 100,000 ke mo fa ka mo ba mo fa di tsela ka tsela tse promola ya pele ke a so ke go capture di formo tse di okay ya o be di fio le pile ka ba le go pusha ka tsela ta su ta o fela ya go gago ba di mo le mo tlola di tlo ka le ba ka la gore
ho na le batho ba bang ba itsetsang fela e se ditho ke bana ba ho twing ke etona ba tla kwana ha o hloka ho ya kwana e ha ona pati e unang dikgetho fela ka batho ba ileng motho ke gana ke tse ke kgetha ke le motho fela ke sa kena ke tsa patisi ka polisi mme hangata dithabeng o tla fumana le bona batho ba bangata ho feta bohle ba ka mantswe a mang re tla na ho suta ntate number 1 number 2 re kenya ba bang re tlo tla re qeta ntate re handa ho tla sele re le wila haholo ka nnete fela he wa tsho gore e hlile mosebetsi o sa le moholo haholo ntate mme ke dumela bana ntate ke go file dibaka ya ntate ka ina lwa o hana o itse se tla tshwarela ho tse ke dikotsi ntate batho ba batla ke Masotho ka Masotho ntate yana nako re tla gola ka hora go bona la tlhentela tswaka ka menya go di tla di le temolo empa le thatamo la le tati lona le tla kala ka hora ya le shobele le tsepedi 12 o'clock okay ntate yana ntate se ile re le bile ho nna ne ntate ke le ka ka le bua ntate ya mebarakeng fela hape wena mohile motle re a gutla hanga re phama re se re na le ntate le bua nthotanyana re sheba tsena tse etseng pakeng tsa DC Mac BAP mmoho le IEC ka makgotleng ka taba ya Ts'eho Bocha ya Mabatooa dula le rona re a gutla. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens, including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Maya ke maboya hle mmuye motle re ile re khutlile ke bona bana re teng hape re se re kena mokgahlelong wa bobedi jwale re lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng re Lesotho Tribune re le senyana la marangrang re na le mongodi kakaretso wa BAP kwa ntate thotanyana re a o dumedisa ntate kgotso e bele wena ntate o ntso ikela hantle hle ntate hana o no le teng mogotlong kwa ha ba heno ba kwaletswe ke lehlwa kapo o no le kwano tlase o hana le ne le etetse le batweng la bobatsi le kgaoletsa le batweng la bobatsi ka motlobelo ya le na jwale di kwala tuli o tla hopola hore ka la bohlano le tsatsi le tlo fafatsa hanyane jwale la sala khetse haholo hona bo empa la kwala mane mo mahlasela bo le tseng mona tla e mona empa jwale ka motlobelo ya le khetse ya ba le tla hona ka mona jwale ya ba no ya ba mane se le bothata fela la sala le kwalla mo nda di khashi ya ba fita o fuka obane ne lo ba le tsoka ka tsuta ha ja di ba ka morao tsoka le le fuka mahai mona mabala
Eya. ba ka ditela re tshwarella mo ya ba re tlile mo no bantaha ha e go hora shime di tsedi ke ha re lokoloa mo le ke ka di ba ma ka thata go go nyela ya mo e le wana bona la TLP3 e le kula empa o tlo bona tseo e le makatsana mane mo lo mane le kwetse teng ka mana o ile jwale o kwetse morao bona fela ha be thuto e ngwa be yo ka nna hore e pele yona ne ya hore ke bone ke ba ya rata haholo ka teng mo bona hore merapo ena na mona mo bona ba fitsa mo ba tlokantse bona ba kera mane mo tsaba se fitela kwana na go ka nnete se ba re ya ha trader e mafura mo ba ke ba go fitsa tabeng fela bane mo le kwetse ha se o le ona merapo mo e pa di mo ba se ba go fitsa ba e gore na ebe bana ba di ba ka trader ga tsa bona ba ba fitsa yo jolo ka bana ba itse hantle ka di mo no hape mo ga wa ditella wa lona o dinka mo motsodi na go ba di batho ba na di be holo di dinto go tse no ka ba ba mogotlo se tla ya tsa ba le ha ka lokalo fela re se mana manuni ya bona le melemo e mengata jolo ka di raswa ka ting jolo ka metsi ya ting e ka di ba ditsa ka tsa e mo mo di fitla di bula fela o fela haka e be tira o ya di kwana ka di hloki ha ke na taba le bona ka ne ke la ka bona e di tsampo tseo re tla go fa tse haholo ntate re lebile haholo ntate re utlwile hore nyewe yane ile la kopa ho ba metswalle ho yona le khotleng ye dipakeng tsa komisi e ikemetseng ya dikgetho mmoho le DC ka kopanelo le meke e ka re o ile ntate re ne re kopa go batalletse ba bui ba rona dikateng tsa yona ntate rona e ka ba ditsamaile jwang ke sa le tsena di ka nyewe tsena na di pedi ka go di tharo tse buang ka tsona ntate go tse pitleng ka tate di bua jwang ana mo kgetho wa ka ke tate di bua jwang le tate ba mo ka ka re wa yona di ba le ba kenya nyewe ka lo e le ka morao ga ai e patala ka ka se ile nya e tsa go tla pedi mama nya bo e hore jwale ba qala taba ya Ts'eho ya ba kenya nyewe ye e tshisa sebetso taba ye lolo ha ba ka ba tlo hore ke ta ke mamola e ka go tla ka mo lolo fela Ts'eho Bocha ai e phete ai ke tla go phetela Ts'eho Bocha jolo ka re tsela e tsa ka se e ke bone nyewe ena ya morao eo ebile nya di le bohlokedi di e motsoa jale ba tsara pheta ka bo yona ya di ba di ta motsuwa e ba jale mona se ke ba pheta Ts'eho Bocha jale nyewe e di lo kopa e ne di lo bua ya ni a bile ne ke pheta taba ya go Ts'eho Bocha e tsele pele ke yona yena o bua ka yona ke ya NRA o NRA ni hana o re ke kwa ke yona yo mo ba di tsale ya logo a di o tsena tsa Ts'eho Bocha se bitse di bua ka tsona ne se se le ba thusiwa go tsona o ba ne ho ya ni ya pele o e tse di phati tsohle tse mo tsela IC le yona ena go bitse o e tse di phati ka o fela mo tsela IC me ka titi a ke tse ke na ka tsanyo ka o a ile ke o ye ya tile me tseng ke a le go tse di ke e se ka ba go ba ba go tse nyewe o ile ka lo go ke e khabile ka mabaka a hore ha ba ka ba le ka go sebedisa methati yohle eo ba ne ba lokela go ba etse pele ba ya le go ke mohlala ai ho na le teo ke le kgotlana la tsekola ba ditaba tsona tse ka tsona tse Tribune ba ne ba lokela e ditaba ena ba itse mo ba lolla mo pele jwale ke tela o ne di ka go tsona ditaba tse ka hare wa e be ba go tse ka go ba tlo jwale ke be ba ka ya go le kgotla ba se ba lolla ba itse
etsa teng e se ke lona lo ka la pele ka go thothi ke court of first instance ile tsena e ba yitse ka le baka le nyewe na bona le kgotla ditse a ka nne ke la morao mme ona le di le la ka kenya dipampiri ga e phepeta ka ona le khotse bana ba le balla ka tsebo Bocha motsatsi ona ba le jale ya ba a fulelo nyewe ya bona e pasa go le tsona le nyewe ena ya morao ga o ba le dinyatisi e mhlopesi di motšhoboga ke yona yeo jale le tla utlwa bona e le yona ba tla ga tsa o tsela ka yona go bana le yona mabaka a tsa utlwa la ga tsa tshwana le ane a pele bane ditaba tsona tsa ina le metati yo di latela le go ya le go tletse phadi jwa so se re tla utlwa bona le yona ena ba tla ba batho e se ka tsela eno ka bona go tla e tsala jwa fela ke la ona jwa le tsa le khatsa ke re fantare mo go ka ke ka re taba tsa bona di tsa le kwala ha go lo ba ke re la ka na ka go ke hore a se le go e se ka molao kele tsa ngata tsa Basotho di se di senye mo a ka se feta 90 milione mo se we se go etsa tseo go tsai ya bo hao o re ke ra ka nna ga ya go ka ya se tsena ka go tsena tseo ka tseo Bocha fela ka na dikgetho nako ya dikgetho ke kala ka ma go ke ka tla se ke tse mo di go gona za ka ni ke ka ba go tsela dikgetho tsena go re ke tse di e be dikgetho tsena le bona letso tsa ka mokgwa o le baitse ka ona re ga a e ile re buye tsela e tsena tsa bona go le yona ena ya bona ya di le tshwana le yona ba tsamaya ba be ba eme ka lehlakore le kha tseo Bocha ene ne ba ona le mo di kopanye go tsise hantle nda le tswanyana a ke re o re le la iketsa go ba metswalla la kopa go ba metswalle ya lekgotla go yane ya reform jwale go gona tjena ena ya batho ba hlotseng ke nyewe gore ba hlotseng ke nyewe ho yona ya di-reform ka po ba hlotseng ke nyewe ho yona ya di-settlement mo ne mo nyewe ya le mo se fitileng o qeta o kgetha commissioner a tsena mare e ba tswa le ya maka mo tsa ona le di ya maka mo re ka ke tlate ya ka molao ke tlama go ke matso le se Mabatooa Bocha ho ntse go sa yona di-settlement e ka ba go di la ba ni la ba ena go teng bua jwa ya ba ya ile tseba ile go tla ka re tswa okay ya e hopola nka ya e hopola yona yona yo le ba tsholo tsa hore ITC e ya tsala mo ke go tla tsela tsela e ka le dithuwa tseo ba no se tswe na o ile mo gae yona ke yona ne ke tang wela ga jwa ya ne a pele eda na pele we na yewe o ta di ya to Bocha tsela la ke tse we mo hape ena e se ya di le prophecy ya tlowa e bjale mo teng ba se ba reng ba ona a ke ka na go na ba tsholosa o ka ba go wa ke o yona ya le teo Bocha ya ba ya se yewe na ya bona e se ka go okay ena ba se ba tsena teo o ye we na yo se ka ke na ona jwa yona yo le yona le go ya ha ka ba se ba tsaya ka mo ba re ha ya lo ka eng sa tsala e bietsa ba ai ke ka po se sa ke ba papa ke e le nyewe nyele ile e fitile ya ni ko ba ni jole a ka e de ka ba re le go ka ba ai ke le ba se ni tsu o go di jole ya ba ka go ka go ta di ba so la ya ba le go tla ka ta ba ina la ya ta ya ba ka ba yona e se la di we se ba ka go ta ka mani o fikela ba e ka beletso ha ta ba e ka beletso ke bona go go tla di janye we le ga le tsala tsela me tsa tsene ba e nyewe na mare ya la le na mare a jana se ke le pepe tsa wa ke tsela e ke ke go tshwara motho yo matso a ka ba yisa o ta e se ba se ile tsa jana go ke sa ga sa go le tseo go ka
ebe a pele o tla ka matsoho jale ha wa mo ka matsoho go tsena o e fetse na video ke tsetellong ya yona jale se tsere jale go tsena go tsena ya tsenga ya mola ka ona e latlhelo matsoho oh iya ke bona nyewe eo e re saletse ona jale ditagi tsena mme ona a go utlwana ya ni ka ka mabaka a teng le yona so bona ka di khatsa ha ena o bona dipati o bane ga go na le ditati o ditela go e latela ile go ka wa so ya le kutli o tsana ka mala ka ka kenya nyewe ge tsola pele le kutli la maipile tso o so ka o feta ka hae jalo ka o ntso bontsha ka tla ka tshwana le santse ba ile Tribune le mma okay that iya ke hona go re la ga ba o tla ka tekniki ba wela ba okay jale ya di reform yona o bona ka isa le go le haka ya di reform e ke le yona be ke nya o feta e pa he sa le hona o tswa di pati o hlotshwa di tloka ho yona ke yona ke ya di o ba di tsale ya lo jale le go tla le dikela o tla di tse tsawa fa ho re o poeme ya rona o ba di tsale e tsele pelo bana di re a di ene di otse nyewe ya tsela pele go kopa go kena nyewe ye re di ka go ya nyewe fela o na le di tsale ya lo oh nda ya dati ya de o fuera NRA na go ya mapi jale re ena ge e se go tsetsi ya yona di o ke ha e lo go be tsa mae e be e petse hala ndade musena ke na o itseng jalo ka ana sa tsatoa ka taba yana ya go le batho ba le ba ena re ba itseka ba batla go kena mosebetsi ndade o tsana ja ha ka kena go ba le ena ha o bona ena ge e batla ona le be tsae batla ka ha e se ka go parlamente ona parlamente na yona e ri tsaetsa o tsena o itse ena ge e o fetena ke ona mona go tla ke tsene ke ane ngare ke ngare ke le saitsa o ska mo ba o fitlane le parlamente ya Lesotho hore e tla feta go tsene tsona na ke le go fetsa ena ge yona go ka e tsile go tsene e fitile jwale le mo tla mo go ile go tsaba ka go ba ndade tutanyana re le buile haholo ntate o re beile leseding ka dinyewe tsena tse tharo tseo go utlwalang gore jwale ena ya boraro e se gutla e tshintshile sebopego ntate le yona ntse ke ntse o ntse o thuke nyewe e potlakileng le yona ena ya boraro e buetse se ke tswe e thuke nyewe e potlakileng be le go tla le tla manela le tla ya abela ka le manela le yona le tla tswa ona go tla boela go tsa go ka go ntate re le buile haholo ntate mantsiwa monate ka le go ke tseno he mmoile motle hona he wa utlwa hore ke dintlha ke di etsahalo tsa naha ya Lesotho o tla sheba boemo he ba lekgotla la Democratic Congress o tla sheba boemo he ba MEC e leng yona Movement for Economic Change jwale ha o sheba maemo a tsona o di sheba ke tsane ka hare ho puso ka mane jwale taba ena ya mosebetsi wa hore dikgetho di be teng naheng ya Lesotho ka Marits'oaneng Bocha ya Mabatooa wa utlwa hore e ba dudisitse makukuno kapo le motho e le ka nnete empa taba ke rona ha eba qetelong ya letsatsi ba kgethi bona sa tsoteng le rona Mabatooa a tshintshile ho kae le itseng le bitswa mang le itseng ha le bitswe mang ba kgethi bona ha wa tsetela ka lengopeng Ts'eho Bocha ya Mabatooa ha ona mo e ntseng hore ba kgethi ba utlwe ba se ba sa tlameha hore ba lo kgetha ntho ba labalabelang ho e kgetha hona ho bolela hore na jwale ka ba bothata ke ba eng ha e ka re Maseru ha e ntse e bitswa Maseru ya ba ya fetwa e se bitswa meja metala na ho zo bolela hore batho ba ntse ba phela Maseru mo ha o ka re se meja metala se ba lo sitwa ho kgetha party tsa bona tsa dipolotiki se ba tla ba kgetha ho ya ka hona Maseru e se bitswa meja metala hobane empa hela lo jalo ke boipotso bo siang le bona wena mmuyeso ya kgabane hobane re fitile pheletsong ya lenaneo la kajeno le tsamayang ka hare ho marangrang re Lesotho Tribune Mosotho o tshwarana le yona ka matsoho re lenaneo ke ka Marits'oaneng e be jwale ha re ke tla go utlwa
tse manodi tse kang tsena tse re tloang ho tsona wa ithaba ke o ithuela tsebo wena mmoi e motle ha re boela re kopane hape ho sesane hle maya ke maboya dikgomo bashwele. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.